अहानबदा मरुइबा पाउ पिजरी अटल बिहारी वाजपेयी की चामरक सुबह मपो कुमोंदा पीएम मोदी अमसुंग प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मुना इकाई खुमनबा उठ्रे इंडिया अमसुंग बांग्लादेश की इकोलॉजी दा चाउना कायबा याबा पृथ्वीदा ख्वाइदगी अवांगबा हाइड्रो पावर डैम चाइना ना साबा हौख्रे MHA ना FMR लौथोख्रबा मतुंग अनौबा प्रोटोकॉल सेमदुना नाकल अनिमक्ता किलोमीटर 10 की एरिया सिंगदा चथोक चसिन तौबगी अयाब क्रिसमस के नुमिदांगदा मोजाम्बिक की जेल मनुंगदा रायो थोरकपदा प्रिजनर 19 सीखरे 15 ना असोक अपन नंख्रे चही असिगी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू नंगसी न्यू दिल्ली की भारत मंडपमदा यंथोकलगनी अमदी BSF ना राजस्थान के गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की इंडो पाक बॉर्डर दा नोंगई कापदा मियोय अमा सीखरे हाइरी खुरुमजरी ममी टीवी ना संदोक चरीबा चिंगलोन वांगमगी मपाउ मिटिंग ताबिरिबा पुमनमकु निरुपमा मुतुमना तरामना उक्चरी पाउ संदोकना पिजरी भारत की प्राइम मिनिस्टर ओइरंबा अटल बिहारी वाजपेयी की चामरक सुबह मपो कुमोना लाकपदा इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अमदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना ngasi nation asigi miyam gi mahut sinduna athoiba mithunglen oiduna thauram amma pangthokpaga loinana ikai khumnaba utkhre India asi malem asida khumang chokhatnaba lambida purakpada chokthaba leitana atal bihari वाजपेयी na thaudang kaya pangthoklambabu thauram aduda singthanaki वाजपेयी की मेमोरियल सेंटर ओइरिबा साइदेव अटल दा प्रेयर मीट अमसु पांगथोखरे प्रेयर मीट अदुदा इंडिया की प्रेसिडेंट अमदी प्राइम मिनिस्टर सिंह गलोइनना थौरम अदुदा अथोइबा मिथुंगलेन ओइखिबा सिंगी मिंग ओइना पल्लबदा वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हेल्थ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी की चीफ JP नड्डा लोकसभा स्पीकर OM बिरला आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू अमदी जितम राम मंजी HAMS ना छरुक याखी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना सोशल मीडिया माइक्रो ब्लॉगिंग एक्स ता थागलकपा पोस्ट अमदा भारत रत्न फंख्रबा फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट सु ओइरंबा अटल बिहारी वाजपेयी ना इंडिया की दमक पांगथोकलंबा थौदांग सिंह असि मालेम असिदगी मुटपा नाइररोय अमदी इंडिया ना मसा मरोमदोम लेपचबा ngamlakna bagida lambida सेमबदा अचौब थौदांग कया वाजपेयी ना पाइखत पिरंबा अदु हन्ना हन्ना थागतपा फोंदोकी महांगना मखा तारदुना हाई वाजपेयी असि यामना थौना लेबा अमदी हनबा लेतना होनबा कनबा लुचिंगबा अमनी अमरोमदा कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे नसु सेंट्रल हॉल ऑल पार्लियामेंट बिल्डिंग दगी वाजपेयी की चामरक सुबह मपो कुमोन लाकपदा याइफा पाउजेलगा लोइनना महाकी मफमदा इकाई खुमनबा उलगली टिबेटन प्लेटू की नोंपोक थंगबा सरुकता चाइना पृथ्वीदा ख्वाइदगी वांगबा हाइड्रो पावर डैम अमा साबा हौख्रे डैम असिना डाउनस्ट्रीम दा लेरिबा इंडिया अमसुंग बांग्लादेश दा लेरिबा मसिंग यामलबा स्ट्रीम सिंगदा चाउना अकाइबा पीरगनी हाइरिबा डैम असि यरलुंग जांगबो तुरेलगी इरोय लोइबा सरुकता सादुना सही चुप्पा पुंगदा किलोवाट बिलियन चहुंगी मई पुथोकपा ngamlagani haina चाइना की पावर कंस्ट्रक्शन क्रॉप ना लिसिंग अनि कुंदा फोंदोखिबा लेख्रे दाम असिदगी पुथोरकदोरिबा मई असि पृथ्वी की ख्वाइदगी चौबा सेंट्रल चाइना दा लेरिबा 3 गॉर्जेस दाम ना पुथोकपा मईदगी सरुक निपान हेना पुथोकपा ngamlagani हाइरी नौना पाइखतलिबा प्रोजेक्ट असिना चाइना की कार्बन पिकिंग अमसुंग कार्बन न्यूट्रलिटी गोल सिंगदा सिजनबदा नतना तिबेट की ओइना इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज अमसुंग थबक पीबदा अचौब थौदांग यागदौरी हाइना जिनसुआ न्यूज एजेंसी ना रिपोर्ट तौरी
Jarlung Jangbo Turel asi saruk amada feet lising taruka chamangaga humpumathoi wangba kilometer yankai pakpa waterfall asigi mathakta sagadoriba dam asina masing yamlaba hydropower leibana China na engineering challenge amaga loinana dam asi saba hokhibani hairi Yarlung Jangbo Turel asi Tibet hek lamthokpaga Brahmaputra Turel haina khangnei Turel asina kharom da chelaktuna India gi Arunachal Pradesh amasung Assam phauraga matungda Bangladesh tamna chenbani aduga China na Prithvi gi khwaidagi wangba amasung chawba hydropower da Yarlung Jangbo Turel gi mathakta saba horiba asi India amasung Bangladesh leibak anina ecology da yamna chawna sokhalakpa yai adubu Hauzik Pawada India amasung Bangladesh leibak anina China na sariba dam asigi matangda hauzik phawbagi oina wa amata phongdorpa leitri hairi Ministry of Home Affairs MHA Government of India na tha kharagi mamangda India amasung Myanmar leibakta leinaramba free movement regime FMR haibadi leibak anigi mioi singna border dagi kilometer 13 phawbagi manungda sathok chasin tawba yahalamba adugi athingba thamkhraba matung MHA na amuk na honana anoba protocol ama semduna Myanmar amasung India gi citizen singna Indo Myanmar border dagi kilometer 13 nakal animakta chathok chasin tawba yabagi khodong chaba lehenkre hairi Government gi senior official amada The Hindu Pause the Fungdorokibagi Matung ina MHA na FMR Lokthokre Haina Lokthokrabasu India Amasung Myanmar Leibak Anigi Bilateral Agreement asi Ministry of External Affairs MEA involved Toba Maramna MEA na FMR gi matangda karigumba notification amada thokiba leitri hairi Mozambique konung Maputo da leiba jail amagi manungda inmate singna Christmas ki numidangda achoba riot ama thorakhibaga loinana riot aduda yamdrabada inmate 13 sikre aduga 15 amana asok apan nangkhre hairi ngarang hairiba jail manungda thokhiba riot adu haukhiba ningthokaba numita Mozambique khwaidagi awangba court na matam sangna ruling party paiduna lakhiba Friendly Mona election mai pakle haina lauthokraba matung Mozambique da chawna irang thoklakpaga loinana opposition party na election adu lana tawkhibani haina maral sikhibani Rafael na phongdokhibada protesters singna hairiba jail asigi mapanda protest tawduna jail manungda leiriba inmate singda jail manungda riot thoknaba honaki haina maral siri adubu Justice Minister Helena Kidana News agency singda phongdokhibada jail manungda inmate singna riot thokiba aduda mapanda leiriba singna karisu tawba ngamde haiki jail asida riot thokraba matung jail aduda leiriba prisoner lising amaga chamaga ga kunthra humdoi nanthoktu na chenki aduga makhoigi manungda prisoner chamaga yankhai romdi amuk hanna fawa ngamki hairi India President Draupadi Murmu na ngasi New Delhi da Bharat Mandapan da pangthokadaba thauram amada sahi asigi Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puriskar yanthok haire mana asi state amasung Union Territory 13 gi khangatlaba angang 13 pigani haire Rashtriya Bal Puriskar asi Hiram Taret Art and Culture Thauna Phaba Innovation Science and Technology Social Science, Sports, amasung Environment ki lamda thoidok khendokpa angang singda pibani leibak asigi tungi leibak lepkadoriba angang singbu ikai khumna baga oi loinana ngasi New Delhi gi Bharat Mandapan da pangthokadaba Bir Bal Bidas ki thauramda Prime Minister Narendra Modi saruk yagani hairi thauram aduda Prime Minister Narendra Modi na wangangani Ing lising ani kungani thoida Prime Minister Narendra Modi na chahi khudingi December kunga tarukpu Bir Bal Bidas haina palan taunana ba lauthokibani palan thauram asi haurakliba angang singbu ningthina
मखों सोमबीदुना सेमगतपिरबा मतुंगदा मरोमदोम लेपचबा ngamlaba भारत अमा सेमगतनबा होटनबदा थौदांग याहनबा पांदमनी हाइरी Border Security Force BSF personnel na Indian Pakistan border gi manung oiriba Rajasthan gi Ganganagar district ta ain kaina lanchilakpa mioi ama laibak pokpa numit ki numidang da nongmaina kapada hatkhre haina police ki report ama na hairi Kesri Singhpur Police Station gi Station House Officer Jitendra Kumar na Paumi Singh da phongdokhibada Laikhidraba mioi adu border gi wire fence da ain kaina lanchinaba honarambada BSF personnel singna thengnakhi matungda mahakpu chatkina bahaibada mahakna yakhide amasung BSF personnel singna mahakpu kaptuna hatkhibani thogdok adu India Pakistan border gi 1x village kauba amada ahing nongyai gi matamda thokibani police ke report ki matung ina laikhidraba mioi adudagi identity card Pakistani currency churup amasung atei polam sing phagatki Police singna makhata na phongdok khibada thodok asigi matangda under the Passport Act, the Foreigners Act singi makhada ain kaina changlakpa singi mathakta FIR sing pankre amadi laikhidraba mioi adugi hakchang autopsy da postmortem gi damak thajinkre panbaya badi August thada Jaksi Koli Koba mioi amasu ain kaina kilometer 15 muk India border gi Burma da changlakpadagi thengnaki BS personnel singna mahapu phaki thodok asigi mamangda March thadasu India gi Ganganagar border fencing da lansinaba hotnaramba mioi amasu BSF personnel na kaptuna hatkhibani Paugi marak thana atenba break ama longminasi IPS, the Imphal Public Higher Secondary School, Kanchipur, Imphal, near Manipur University First Gate. Admission opens from pre-nursery to class 9, both school and boarding. Facilities features are morning and evening tuitions for all subjects, daycare schedule from morning to evening, strict supervision and CCTV surveillance, audio-visual and smart classes, co-curricular and extracurricular activities, Thangta, Mukna and Manipuri Jagoi, guest teachers and counseling sessions, compulsory of sports, arts and culture, online and e-learning classes during the long vacation, general strike and pandemic, facilities of shooting sports, football, gym, fitness, yoga and aerobic, personality development classes. IPS, a government recognized and affiliated school to BOSIM and COSIM, a national and international awarded school, top choice for your child's career. Hojik lamdam asida wakal mapung phadriba inkhalakliba naha kaya amadi mayai kaba chinjakta iraknaduna leiri masida tuminna leiduna yengbagi mahutta achumba lambi puraknaba hotnaba mathau dai Hariba center asida mental health disorder amadi drug addiction gi treatment tawjari Adom-adom gi ichainaw singsu mathaw tarabadi lingsinbirau adom gidamakta leizari Yaipokpa Rehabilitation and Child Care Center Kwakaitel Akhamnika. Welcome to Millennium School, a paradise for children where excellence meets opportunity, a place where no child is left out and the pride is in its inclusivity. Our curriculum balances academics with co-curricular activities, nurturing its and every talents to face the future with passion and ease. I am Millennium, the school of this era, guiding minds through the challenges of today and tomorrow. Admission is going on at both the campuses, Sagolbat Salam Lekai and Patsoi Part 4. Join us and feel the difference at Millennium School.
ब्रेक की मतुंगदा मयामबो अमुका हना तरामना उक्चरी पाउ मखाता न पिजरी रशिया ना यूक्रेन दा क्रिसमस नुमिता यूक्रेन की अचौबा सिटी सिंगदा थंबा एनर्जी सिस्टम सिंग यावना मरु ओइबा मफम सिंगदा अटैक तौदुना अकाय अतोय तोखनखिबा थौदोक अदुबु यानिंगदबा उतुना यूएस की प्रेसिडेंट जो बिडेन ना यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट दा यूक्रेन दा अहेनबा खुसु कुलाई सिंग सप्लाई तौनबा डायरेक्शन पिखरे हाइरी जो बिडेन ना मखा तारदुना हाई रशिया ना यूक्रेन दा क्रिसमस नुमिता चथखिबा अटैक सिंग अदु यूक्रेन की प्रजा सिंगना क्रिसमस मनुंगदा इंख्रबन इंथम थादा मई अमसुंग इलेक्ट्रिसिटी फंगहंदनबा होनखिबा थौंग अमनी रशिया ना क्रूज ड्रोन अमसुंग बैलिस्टिक मिसाइल सिंग सिजनदुना यूक्रेन की एनर्जी सिस्टम सिंगी मफम सिंगदा अटैक चथखिबनी लिसिंग अनि कुनगनी थोइदा रशिया दा फुल स्केल इन्वेजन तौखिबा मतमदा यूएस ना यूक्रेन दा बिलियन चामगा $34 की मतेंग पांखिबा लेख्रे पनबया रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रम्प यूएस प्रेसिडेंशियल दा माई पाकलबा मतुंग हौजिक यूएस की प्रेसिडेंट ओइरिबा जो बिडेन की महुत मथंग चेहि के जनवरी 10 दा महुत सिनगदौरी हारी करीगुंबा कांग्रेस पार्टी ना मखोई की दिल्ली की लीडर अजय मैकेनबू मथक्ता अजय मैकेन की मथक्ता वा हाइद्राबादी आम आदमी पार्टी एएपी ना इंडिया ब्लॉक तगी कांग्रेस असी लौथोखिनबा वा हाइरगनी हाइना फोंदोखरे वाफम असिना ऑपोजिशन की मरक्ता मोट खेनबगी ममी चाउना ताबा उरे हाइरी दिल्ली चीफ मिनिस्टर अतीसी अमसुंग एएपी की राज्य सभा एमपी संजय सिंह नांगसी दिल्ली बीजेपी की मकोक थोंबा अजय मैकेनबू हौखिबा चही असिगे फेब्रुआरी थादा पांथोखिबा दिल्ली असेंबली इलेक्शन दा अजय मैकेना बीजेपी दा चाउना मतेंग पांखिबा अदुदा एएपी ना बीजेपी ना चाउना इलेक्शन अदुदा मतेंग पांखि हाइरी अजय मैकेना एएपी की लीडर ओइरिबा अरविंद केजरीवाल बु ngarang एंटी नेशन ओइ हाइना पनकिबा असि लाइबक थिबनी हाइखि अरोइबदा मरोइबा पाव अमुहना पिजरी अटल बिहारी वाजपेयी की चामरक सुबा मपोक कुमोंदा पीएम मोदी अमसुंग प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मुना इकाई खुमनबा उतख्रे इंडिया अमसुंग बांग्लादेश इकोलॉजी दा चाउना काइबा याबा पृथ्वीदा ख्वाइदगी वांगबा हाइड्रो पावर डाम चाइना ना साबा हौख्रे MHA FMR लौथोख्रबा मतुंग अनोबा प्रोटोकॉल सेमदुना नाकल अनिमक्ता किलोमीटर 10 एरिया सिंगदा चाथोक चसिन तौबगी अयाबा पीख्रे क्रिसमस की नुमिदांगदा मोजाम्बिक के जेल मनुंगदा रायोट थोरपदा प्रिजनर 19 सिक्रे 15 ना असोक अपन नंख्रे चही असिगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मुना ngasi न्यू दिल्ली की भारत मंडपमदा यंथोकलगनी अमदी बीएसएफ ना राजस्थान की गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की इंडो पाक बॉर्डर दा नोंमै कापदा मियोय अमा सिक्रे हाइरी हौजिकी ओइना ममी टीवी ना संदोकचबा चिंगलोन वांगमगी मपाव संदोकचबा लोइसिनजरे मिडियंग ताबिरिबा सिंगना मखा ताबा पाव हाइमिनसे Welcome to Millennium School, a paradise for children where excellence meets opportunity, a place where no child is left out and the pride is in its inclusivity. Our curriculum balances academics with co-curricular activities, nurturing each and every talents to face the future with passion and ease. I am Millennium, the school of this era,
guiding minds through the challenges of today and tomorrow. Admission is going on at both the campuses, Sagolban Salam Lekai and Patsoy Part 4. Join us and feel the difference at Millennium School. Hojik lamdam asida wakal mapum phadriba inkhalakliba naha kaya amadi mayai kaba chinjakta iraknaduna leiri. Masida tuminna leiduna yengbagi mahutta achumba lambi puraknaba hotnaba mathau tai. Hariba center asida mental health disorder amadi drug addiction gi treatment tawjari. Adom-adom gi ichai naw singsu mathau tarabadi lingsinbirau adom gi damakta lejare Yaipokpa Rehabilitation and Child Care Center Kwakaitel Akhamlika. Admission open Kanchipur da laiba IPS Imphal Public Higher Secondary School ki academic session 2025 gi registration amasung admission hauzare mahairoi singi mama mapa oiba singna icha sembagi wabiraganu adom gi angang singi damak yamna checksina mahai tambagi kanglon chumna chathariba mahishangni school asigi oza singna national amadi international ki thakta education icon gi mingthon piduna ikai khumnabiraba founder principal gi makhada school amadi boarding da mahai tambiriba school amani school asina amadi boarding asina angang singi damakta hotnariba kayabu khangbiraga national amadi international best boarding school haina sak khangbikre ngasimak adom gi angang singbu Kanchipur da laiba IPS da ming chanbiyu amadi afaba mahairoi oihanbiyu angang singna adom gi lengraba lani haibasi kaubiganu.